Dobar dan, dragi pacijenti, dobrodošli u doktorovu ordinaciju. I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi... Samo malo. Alo, zemljače, daj stišaj malo taj vokal, pa bubnjiće mi probi, ne mogu snimat ovamo. Koliko ste puta čuli ovako nešto? I što ste onda napravili? Jeste li stišali vokal? Naravno da jeste. Ali kako? Možda na timelineu? A tko će ga znati? Možda na audio klip mikser? Pa malo vokal glasniji, pa njega ću na -7, ovog ću na -5, ovog na -3, a ovdje mi je čovjek malo okrenio glavu, mikrofon nije baš dobro uhvatio, pa tu mora malo pojačati. Brate, ako ste do sada tako radili, više nećete. Ajmo pogledati što napraviti. Evo nas u projektu. Prvo što trebamo napraviti je poigrati se malo sa shortcutima. Idemo na Edit, Keyboard Shortcuts i skoncentriramo se na ove ovdje dvije tipke na tastaturi. Prvo ćemo izmijeniti tipku koja se krije pod rednim brojem 1. U tražilicu upišemo i -3 decibela stavimo na tipku broj 1, a onda na tipku broj 2 stavimo +3 decibela. Što smo time dobili? Ukoliko čujemo da nam je, na primjer, ovaj tu dio tiši od ostatka i želimo ga poglasniti, jednostavno izdvojimo taj dio sa 2 kata, označimo i stisnemo tipku broj 1 i stišamo ovaj klip za -3 decibela ili -6, -9, -12, -15, -18 i tako dalje. Naravno, s obzirom da na tipki broj 2 imamo +3 decibela, isto radimo i ako želimo poglasniti ovaj dio. +3, +6, +9, +12. Nadam se da ćete od sada volumen obrađivati na doktorov način, ali prije toga jedan bonus tip. A bonus tip ovoga puta kaže, ukoliko su nam koraci od +3 i -3 preveliki, možemo to napraviti sa +1, odnosno -1. Procedura je ista, no -1 i +1 stavit ćemo na tipke broj 3, 4, tako da nam nisu daleko od ovih 1 i 2 na tastaturi. I onda samo jednostavno 3 -1 decibel ili 4 +1 decibel. Evo da vidimo da se volumen zaista mijenja. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Dakle, -3 ili -1 na vama je. Hvala što ste pogledali i ovaj video, vjerujem da će vam znanje stečeno u ovom videu itekako koristiti. Naravno, like, share, subscribe i vidimo se nekom drugom prilikom.